Ada pi IKS makna yang ngaru ka high court ka nom priang ra maka dek tim si nomor 4 itu rek tian jungi tie kino kita ke badai kino bisar jong ka benriu jungi ban hato mder ka dustur hato mder ka balang hikai pi hato mder ki phadar balik jot sipi balik no bisar pi ya ka jigem jong pi hato mder kita kino ilam dustur ki balik jot sipi balik no bisar pi balik pin priang pade ya constitution jong kri India kepala ai lai lut yingi bangin keren lai lut balai pi bisyar pan balai pi bisni pan balai pi lam bakla pan ki imam salang menin gemut haba utu usang bahalang gemut usdang hi unang perkhat bangangam TBA tang bangang ong ipi ki risit slip par khot jong kisang hang ni hayau ki ba dimat pisah ni hayau ngang adon ada bi ila slam ha ti henry nga ong la fi target yang ngar target TV Henry kidi mas ngotho iktaken namar kitu ki pajbor le nga ong era Henry itu ki ba ak leader ba akwa anam ko abulam ni tak bendu jungi ngong perkhat bahasa la da fi coach shisha hadu kata te balik pada pi tiang pan balik pi tiang nah kini kita tahu ngang ong kumian pitiap bah hadu mentahi ya ke jingmong ke bangang ngamong ni ngakun hal dia marui tang bawat nang wan mut ba pinang penmong susu lada pinang penmong susu le kamut ke timsi kenang mi sini tinang ni ke tahu ngang ong pi ak angel pi ak rimkut pi ak holi pausi ni ki batip ya kata ni ke jingle ke jingkam jo pi ni sat pom siam le ki jingle apo ki jong pi bam simet tang ba pi penjenjar ki babun balang tadi katu kai kanu kata RTI arts kabala trekam mi jalan kalian kamdon kisang halang kimi kitit nakadaw balay kisang halang kimi kitit nemar bakil anang pareng te banwa RTI buat aktin pareng te pi tendang lagi kilayo ketuk RTI dia hadin dal atip kitu kibriu ki babam sam ya kene ki jengmat RTI jung ni sam halang ki khot ya keren iki bandal afun iki la kontak iki la ya keren to ki sai final part sai bam pramaki pat kitu ki babam sam kini ong ye kini ki leader sam halang kanno fidon kam wan sai ya keren wan ya keren chua dan la ya keren gemut kanno fi ong ti gemut kat kum kadiman jong kini ki leader sam halang ken kinong kata ken kabapi kipai ba fi di bensotu bali fi dom menga badeng doktor hatu fi alap yang abang bamsa lada filap yang abang bamsa tua RTI se buat RTI badeng doktor lada filap pangang bamsa handel da filap pat di lada ngang atre kanono kam wat ame hiau ru ngang ong ipi katulop sarnyut naga himam liem ro ngam sumlayu nah kani kata ngadum na kinong songyo bala ki ai ngatre ada kim ai ngamtre pisto nah kata ngon oi pi bisni ya ya ke jeng tre dikta junga kat bayale de pim tre kemut long krong subam kata ro pialam baklai babon balang oh bang timsi baling timsi namar ba pi bamsi pi bamsi nga timsi tila uba bamsi ni la uba timsi mar katoko jeng bamsap kadi ke bamsi kadi ke bamsi sto mar kumno ubriu klub tre kemut unyo ke bam kadi ti kemut lada uyo ka et ubam ti katoko pisa kamut ka pisa bamsap ni kalong tikung ka et ya sto ka pisa bamsap kalong ka et nak kadaw pilong tik so bam et nak kadaw ngan oi pi suwa pin kentho nga antak dang reply nga ngan oi pi kanang bang ka et bani ka durjong aru nak takadaw ng pi antak pia sedang pia ngomong pia bernyan pia haraj pia pendik nda reply pat pia sais ngosi mano ada ba ong pi ong topet yang balik ke social media kadi jong pa ka kemi jong me sian ne thaw ka snong jong me ne thaw ka hima jong me ne thaw ka sarkar jela jong me na kani kataw ngang ong ne thaw ka balang jong me Tira dai mi among hadu kata timsi tikamut dai boong tu nung ilang balang jong me uba bamsap ikaw hop jeng barit baria katuk pisa balang sano kaja
Hato kamdei ni pisah pai ba. Balik ngimnak benua RTI kini ya ka pisah jung ke balang Kristen. Balik ngimnak benua RTI. Balik ngimnak benua RTI ya ke jing don jing em jung ke balang. Balik nak ai kata. Mamia sia ki babon balang ke mamia tiap ni si song shit balang. Ngan om don nyam perthai. Lak tang ka jing iye. Stu kaniam ka de jing iye. Lada me long kono balang ro ni lada mem don jing iye kam don jing mut ya me ba men yali erong. Ba men yes ho kam don jing mut. Wala tu padar pastor umat iki pop jong meru am. Te kemut kam don jing mut. Nemar ha ubriu bala syai. U kheng ba kaniam ka de be ka jing iye. Ka de jing iye. Te lada am don jing iye kam don jing mut. Ti kaniam ha perthai dia ni kaniam Muslim, kaniam Kristen, kaniam Hindu, kaniam lai pucat kiniam em. Kini kiwara ya kata katma ha ka perthai. Namar baki pam sap yala dia. Kini kinung yalam ki basap yala dia. Hadin ki sepengki tma ki peniap ki berat baria. Hendrai ki pop lajong kim juyui. Nah kini kada kemut Malaysia pedeh ni jalan khariah lajong. Tang kaktir lajong semla itu. Hendrai me mong ke bangang keren. Kalau dah memang ban yapet naipet me. Dah payamong ban skap ik sur jonga nai skap naipet. Ngam semla kantoi no duduk singin kong. Ngang ong dah pimon pet, dah pimon naipet. Tang ba wan le up play ya kani ke YouTube channel jonga ni yang ah. Video ban skau tho kata. Nah kani kata ba ngang ong ipi lada nu briu utemen ne ka briu ne ka temen lada ka ong ipi bangang timsi to ong ye ka mo lada ye kata ka jingmong ka ba pi don ha ka man siem lada mano pen mong ye pi ha to ha ka jingkran jing khana jo pi lat ban nom timsi la ni pi la ban nom timsi lada kila ye kemot sa ong mo namar balik ka ni ka jing yalam bakla ye ka imlang salam ka jing yalam ya bakla ye ka kran khana halor jo kini ki balang Kristen ki hikai iki kamto ikam thiem kam bam sap namar balai nda phile to le thok le syukur kat no kanoru nsamat ki pop jong phi ha to hat kendong yang mani mo balam de kitu kendong ilam balang nak terau ki de kum ki jot hanrei pause bahang ni 4 don ri ki bawat RTI mo saphang kan ki jingle jingkam jo kini ki phadar nei jong kini ki pastor balai ngimla banwat RTI pat ya ke jing don jing em jo ki balang Kristen namar ka turu ka di sapai ba te katok pisah kamde balik si ublay. Mo, kapisah pajba kabar rung hayeng mani kamde kabalik si ublay, kadi kabalik si pelajung ubriu. Tinggi di banwat RTI katuru, namar kanili kadi jingle kabala Islam ha baki barang Kristen kile. Kapisah jung upajba kasuja la kaja kum tu, Henry pinom la banli namar ba kadehi kata ka plan sniu ku jongki ban yo bam ya ka hok jongki berat baria. Klem dan kanu bujing panha. Dan try no ubrio uba siapan mong ban klem lat timsi dan try no ubrio uba klem siapan mong ubala ban nom lat timsi di pi ki bapet mentar step ya kini YouTube channel jonga am ngangat ong pi lada pi mentar kum ubrio sngap e kajing im simet la jong dia lada dan manu pen bong ne ba pen ngosi ye pi akamen sim ku jong pi Pilak try banom lat timsi. Ladara desa komen singa. Mo. Mano ubamong ken ubasyak pen mong. Ha men sim ken. Ha ka men sim ya ka men sim. Saong ninga ladaw no ubri ubala mong basyak pen mong. Haba ukuran ukana unom la ban lat timsi. Nah kani kan kadang ngang ong pi film sim latip. Bunsin pi dei kinong kersan jonga pi agar kuas ya kani katai ba ngatimsi pangatimsi ngangan ongi pi kamot habanga ngatimsi social media pi amo tamba ka jaweng pi medon na ibobon gibas ngomong ki ohna ba me timsi la da pi mon nai pen ngangan ongi pi ngam pen bore pi tamba ka ka ba pen perkhat inga kalong kum ni